त्रिपुरा क्रिकेट लीग नि साब-जोनल वाइज नि फाइनल मैच बादायलायमु मुथुंजाका खवाई बाइजालबारि थों नक्लावो बादायलायमुखौ फाइनल मैच थोंका बासाइबारि साब-जोनल वर्सेस टीमोदो साब-जोनल पांडव नारवाई अग्रांकी मात्र फेका टीटीडीसी हाफनी डेपुटी सीएम अनिमेश देवर्मा ईएम सुहेल देवर्मा एमडीसी अनंत देवर्मा पांडव बरनो करीबो फाइमानजाका जुनल ते साब-जोनल नि चेयरमैन ते जेडीओ रो two teams zonal level ni final match of Thaisok hoiga mo final match ni inauguration ni the program ni achuk phanjam buila na hamba yaparu and my love and regrets for honorable EM sports and youth affairs honorable MDC Hajigono Ukuna Bono in his position batting committee special like a position as a batting tiger my loveliest and dearest uncle Monobal Hambayaparu Chini Zonal Development Committee Chairperson all dignitaries, officers, officials, umpires, players, managers, jotora hambaya pare, ang kabangkok saglak, tobe tini, mo match ni je venue, ang bektigoto babe o venue no masang jagliye. Sennugo World Cup final rogobo. Pakistan by India ni final match New Zealand dong kai apo crowd lo kabang thai hai je final thinai ro borok ni jeba kaisani ground dong ge tini oro prochur crowd toham thangnai qualifying match puran nai phaigaro Baijalbari ni players lo Seriously, 500 बारो very exciting match ना नाइलंका किसी सानी बागे अनंत बाबुनी बासाइबारी साबजुनाल कुना रकम बरक जीती खाई एवं आदिलो बासाइबारी नि players जोगी कमान मा boys गनान players of तू या कोई किंतु जिनी सुहेल बाबुनी Already team no kintu bot defeat kega match fix ni thanga pure tini oro duita very beautiful team or team of Timodu tarpore basai bari team tini buskan basalaija Timodu no bande sibek khejani kuno kok krei basalaija Timodu no bande sibek khejani kuno kok krei বড় যথেষ্ট প্রিপারেশন দিন বড় ফাইকা ইয়াবা দিনর তুলা শিকক লুবিয়া কামাই থাকা মুঙ্গিয়া কামি কামাজা দুসকি কামাই থাকা বাইজালবাড়ি কামাজা অরো নিউট্রাল একটা মাথা পায়ে বাছাই বাড়িবে এই মতো দিনে থুনাই আম প্লেয়ার্স হলো যতন বেলায় আমি বেস্ট উইশেস ইয়াফারো cricket match ani joto simani angbo muti match rogo thingi abano fitness darlan bagi agi cricket thungi hoise the best part of limited overs cricket flag jes gangui run tisawi sigiri mangke nungji digan chomde match rogo bowlers jogi temon kuno function kare sen kwang limited overs cricket to lukha Manoj Pravakar ni khoroksa agi fast bowler to Sri Lanka ni Sanat Jai Surya Bhai Kalu Vittarana bini career ses kerigai bumang fast bowler no ses porjonto spinners namni dige spin bowling sikhai dibe so limited over cricket is all about batsman ni game cricket naina bhayo batting naina ni bhayo boye so tini jana batsman rok nongni
Jadu Jalva Fulukino, six are boundaries over boundaries, crowd no cheer up nor kleine, but nevertheless, Chini Jara, Bola Roko, Norovo Muitunarani Moto, out of kleiner Fulukdi, Kebona in Somotson Kenyani, Pokioya, Jekuru, Bono Jimito Raise, and the best team, Nibisimo Kavang player, Chini Tabuk Bishuno and Koine, যে winner may binaroni kabang players na harja tu chini zone ni kaisa committee or team kai, and our zone should come out with flying colors in the ABC level or headquarter level of the match group, and musikok sawido jodono tawisha pai am bhaiya pari dini ni mo chen mung pandani koklam Anggaran Mekhasin, Ambai.